sebefikile kubuka lomfo oMax kwatholakala ukuthi akekho ekhaya akasahlala ekhaya usuwahlala kade ehlala eMayville nakhona eMayville akasekho sebemkhombe eGoli ngakho njalo ngoba senza ubulungiswa bokuthi ayilungiswe lento ngaphambi kokuthi kube khona umonakalo odalekayo kodwa ke uMax uyaqhubeka uMax Makhanya uyawudala umonakalo sudalekile usuyisinengiso sesibona ukuthi ke ake sizame ukumkhuza ukuthi lento ayenzayo ukudlala ngomlilo lo omunye umuntu uyeyibilisa amanzi ethubilisela omunye kanti uyibilisela yena ethuhlisa omunye isithunzi kanti uzehlisa yena le nkulumo kaMnumzana uMax Makhanya sinesikhathi iqalile eyenza kodwa asihambisananga nayo iqala esikwenzile sixhumane noNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya lapho athi uMax ungawakhona samtshela ukuthi ayisiphethe kahle lento futhi akekho umuntu owumZulu emphethe kahle silandela umgudu ukuthi Ndunankulu wesizwe sakwaMakhanya uMnumzana uMbongeni Makhanya uNdunankulu wesizwe awuqoqelele udaba ukusondezela le ndoda ebonakala ingasihloniphi siwuZulu wonkana uNdunankulu wesizwe sakwaMakhanya walemukela udaba walithatha sizama njalo ukuhlonipha inkosi bakwaMakhanya nesizwe sakwaMakhanya sisihloniphe ekuthenini asibakhombi ngenjumbana kodwa sicela ukuthi lo okhulumayo bamsondeze sikwazi ukukhuluma naye